إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل أذكركم بقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بقوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. Mahulinya mga pelanggungan mulia aramasin Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan na po Rabbul Alamin, mahasib si mahating di Allah subhanahu wa ta'ala. O din ang mga atulan din, tawag mo sunan atau kawani aturan kakahinang sinallahu tabaraka wa ta'ala di hadal kaum tungod pa tiyapan jarinya lumabi lupa kita niyo kang sama siya ibus Allah subhanahu wa ta'ala. Aturan ini ay hamang kakahinang sintuhan Rabbul Alamin ya kahagat sarta mapatut suway kahagaron tinjak-jak sulang ng kato niyo lagi iman patuhan Rabbul Alamin. Suway ini tembok ko na pangatayan kahagaron gawon away pagbuarwa way paghawal-hawal way pagkalukal abigi pangatayan kahagaron ta patintuhan Rabbul Alamin Tuhan adil di pagpanglaong di pagpanganyayahain po di Allah subhanahu wa ta'ala biaita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi pabaita si Tuhan Rabbul Alamin tumut padzat niya inabi niya inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Magkulang magdabi mamaksuran baita si Tuhan Rabbul Alamin inari niya subunal tuon yaram ko lang sinallahu ta'ala ilpag lao ilpag anyaya pazat ko
waja'altuhu bainakum muharrama. Demikian iukom ko rin sa antara niyo mga ipon ko pag sa manusia hiarang ko kanyo na isa law si Allah Ta'ala. Iukom ko antara niyo haram in paglaog liaogi in pag-anyaya yan yaya. At panasyugpatan pala tadalamu ibon. Ayaw ka mo maglaog-yaogi, ayaw ka mo mag-anyaya, iyan-yayahi, ang katao pa ang kata. Karna kamo pa, minsan ituhan ka bulalamin, di na siya magpanglaog kaniyo. Di siya magpanganyaya kaniyo, parahal siya intag papanjarihan kaniyo. Siya intag dilihilan singkatan, kagunahan singkat. Sa misa palihayad ko, yang tatagdapuhan kamu sintuhan yung Rabbul Alamin, di na kamu paglaungan si Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ipagdihil niya kanyo, inapatutirihil kanyo katutupan, sin kakahinan niyo, sarda tumuot, amoy nirihil kanyo. Yan mong harap kanyo sintuhan Rabbul Alamin. Patarang mga, ay mga daan kamay na, labas sa hadis Qudsi, Sinillahu Tabaraka wa Ta'ala di kita niyo paglaruan niyo. Sabi ito, diin nga inahinan mo, kakahinan. Sinwak mo kawi pahalon niya, ay roon nagamangi marayaw na hinang mo, amura isabyat ko'y dirihan kayo mo sintukan mula-mula. Kapag atapon niya, kapag pupun niya, iwan sin kakahinan sin ikaw di halaw ng sin. Way paglaog. Di ikaw laogan sintuhan mo kabalaan ni. Karna, itutong pasandarilan si Allah, ang ipagyanong sunan si Allah Ta'ala. At tulad na rin Allah Tabaraka wa Ta'ala, ay riin-diin na inahinang mo, ang uray sabyan to, indirihil kay mo tumbas sintuhan mo kabalaan. Al-mujajatu bijin silangal. Partong pasandarilan si Allah, doon na tuon harap busan, tibay huan sin amman na hinang mo sin waktu pakawihan niya. Di ko tuon lakuhan sin tukan mo rapulanan niya. Bihayan mga tayo magmudaan ng Islam. Allah subhanahu wa ta'ala na may ita. Adlaw ka na. Adlaw akhirat, diyata sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hamang manusia, nakadawhat sintutong masad ng Allah Tabaraka wa Ta'ala. Supaya ay mag-complain, may pagreklamo ng sin Allah, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Adlaw ini lang sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adlaw ko, no? Adlaw mahuli, adlaw akhirat, adlaw paghisab. Kasi Allah Ta'ala adlaw ini wayroon abukin hawa kalauan. Wayroon abukin hawa maanyaya. Hang sulag uno-unuri taka mo anyaya mo no sintuhan na bulan. Wala tujajawna illa ma kuntum ta'malun. Di da ka mutumbasan. Malainkan lang sin Allah labayra rin habakas na hinangsin ka mo. Waktu uwi pa kamo alaw ng sintus. So rihay raw si mga ulama al-jaja'u bijin sila amal. In partong basan, dirihilan sin Allah labayra at ibayhuan sin amal na hinan mo waktu kaulihan niya. Dikut kaulauan sin Tuhan mo rabulalami. Adlaw akhirat law sin Allah Tabaraka wa Ta'ala وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّئَةٍ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Siyu-siyu lang sin Allah Ta'ala. Hindi matumpaadlaw gana-gana, haadlaw akhirat, haadlaw mahuli. Nagdarasin kanian, nagdarasin pardusahan, yung last ring harun niya nagdarasin dusa
Pahadaran sin Allah tabaraka wa ta'ala wala niya kaya pagtawatan hawak tungwi pasyarihadunya. Law sin Tuhan Rabbul Alamin pakubbat wujuhuhum finnar himusmus impanayhu adnila walau man sinna binarka jahannam hal tujadawna illa ma kuntum ta'malun. Uno-unaw sin Allah ta'ala. Yung basan bahak mo sin Allah sin uno-uno na, malainkan lang sin Allah itong mas kanyo yan, sabab sayan sin kakahinang niyo sin hawak ko pagkamuhadon niya. Di isa kamo yan hikamusmus pa pinar ka jahannam, bang bukon karna, lunna, result sin kakahinang niyo hawak ko pagkamuhadon niya. Minuwi kamo pahadarat sin Allah, nagdara kamo, nagpapaksan kamo, pardusahan patuhan na bulan. Artinya wala kamu minsan imasip sin partawaman sin Allah tabaraka wa ta'ala. Amo yan ito mga jama'a mulia intay na kanos Tuhan na bulan. Man amila salihan parinapsi isyusyo inhiminang nag-ammal sin ammal kakahinan marayaw sin waktu siya harun niya parinapsi in partung basan sin kakahinan niya yan na muy da pawaran niya. Tapi na tumpasan na sin Allah Ta'ala yung kakahinan niya bang marayaw na tumpasan sin Allah Ta'ala pa marayaw. Wa man asaa fa'alayha arapun siyo in himinang sin kangian diugtol niya isara sin Tuhan Rabbul Alamin wala niya hinang inkawajiban niya tungod pa Allah tabaraka wa ta'ala fa'alayha inkangian na hinang niya yan muwik na isa tutsumaw babaran niya di siya si Allah ta'ala nawan hang sulang uno-uno malingkan papagtukon na si Allah ta'ala in tutong basan dirilan kanya biyak dato si kakahinang na hinang niya hawak turi pakadunya karena in Allah Ta'ala tutup niya itutong basan dirilan na haibun niya abay nasin Tuhan Rabbul Alamin jajaan wifaqa tutong basan dirilan sin Allah kaya pagtutup jaga atap iman sin kakahinang hawak turi pakadunya dihayat mengatai menuda agama Islam in katarangan sin hukuman atulan dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya maitaan kau asasi Tuhan mula-mula lang hindi pa kadunya. Sin purunin na hinang mo. Amuray sabiat ko in madawhat mo haadlaw na. Di kau anyayahon sin Allah Tabaraka wa ta'ala. Pangingkaunan mo rin mga tao nagsasambahayan, di ba ba? Saan tayo pag-ibadat mo yan, nagkaamuro na atulan kabayaan sin Allah Tabaraka wa ta'ala. Tiyunay mo karna sin Tuhan mula-mula alamin. Nanuituyan in pag-ibadat mo patuhan mula-mula alamin. Tanto madawhat mo, isaryaw rayo kung masaling hadaras sin Allah ta'ala. Haka kahinang na hinang mo, tungod pa atulan kabayaan sin Allah Tabaraka wa ta'ala. Siya po sin Tuhan na bulalamin. Habang nga tao mapilos. Magsambahayan 5 waktu. Habang nga tao nag-ibadat patuhan na bulalamin. Halaw sila khusu. Kabuha patuhan na bulalamin. Siya po sin Allah Ta'ala. Kada aflahal mu'minun. Dan tutuod. Makadawhat na sin paruntungan sa lagbo-lagbo. Dahil Allah Tabaraka wa ta'ala hinasyo al-mu'minun amunain mga tao beriman di makaharaga katunggal sin Allah Tabaraka wa ta'ala. Maita sila makadawhat paruntungan haadlaw kanara. Tutumbasan sin Allah Ta'ala kanila. Sablaw sin Allah Ta'ala kad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Nagparuntungan na rakula in mga sila bariman amoy in mga sila
matino sa sumambahayang 5 waktu. Halawin sila, haharin sila, aw khusyuk pa Tuhan Rabbul Alamin. Diyutong ng isang bahayang doon haaturan kabayaan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Biararan mo sin pag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin, karena sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iaara din aturan kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Tungkol pagsambahayan, tatarang yan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala kato niyo. Mag-urisang bahayang kabayaan niya. Urisang bahayang tumbasan niya. Sa magtabiya yaon mga palangon haarang na isla. Minsan daw nagsambahayan. Bang insang bahayang yan pangagad mo, hakabayaan sin barat mo. Kung kabayaan sin Tuhan mo, di dayat duwayra efek niya hadarat sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sab nakadari isang bahayang mo, yay nga sin Tuhan, makadari di tayo mo sin Allah Ta'ala. Depende hakaari mo, di mo na sin isang bahayang mo patuhan mo na tulad. Sabi ito sin Allah Ta'ala kawan. Kaya aflahal mu'minun, alladina fi salatihim khashi'un. Tanto makadawhat ta sin paruntungan, in mga bariman, ay tumbasan siya sin Allah Ta'ala. Haadlaw ka na. Idasyo yan, amuin mga sila, si mambahayang, sa impagsambahayan nila, aw khusyu, halong bigi jantong nila. Iunay nila yung ibadat, karena sin Allah Ta'ala, pangagad haaturan kabayaan sin Allah. Bukon pangagad haaturan kabayaan sin ginhawawaran. Sa kaong tabiya yung mag-ibadat, in-agaroon kari in kabayaan sin baran niya. Sarang na akulong na sumambahayan, makaminsan halong sinanggatang. Sarang na makaminsan halong hanggap ito. Kabtangan yan si mga sila, magsasambahayan kayo man ang taliyayaw. In pangasubo, ang mabahayan sa bahayang tiyutat kay mo sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Among siyabot niya, tumbasan niya kau. Ibadat na hinang mo yan. Biya bato hantang. Makaminsan hadya lamang katahon, suway hadya maabot din haylaya. Suway hadya maabot din adlaw, jumaat da sin adlaw ini, tabiya yaon mga tayo muda ang mga Islam. Siyabot tayo niya supaya kita mahimati sin aturan kabayaan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sabi pagsambahayan mo, magad kabayaan mo hadya, bukod kabayaan sin Tuhan. Na makaluman mangayok ko po Allah Ta'ala kung masin ibadat mo. Sin bukod aturan sin Allah iniarad mo. Sa aturan sin inhawaparan kabayaan. Hawa nafsu. Sabing kabayaan sin Allah Ta'ala kayo, pasambahayan mo ikaw, pasujurun kau mo kaniya, parubuon kau kaniya, makalima halaw sin kauhan takupat ka dyan. Abo yatin tiyutat kay mo sin Tuhan mo na mula niya. Makalima, abuyat rin kabayaan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sarda bang muna hinang iniroon hakabayaan sin Allah, aturan, pagsambahayang, biyasin pagsambahayang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanto pong basan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Araon, bang minsan kau sa mambahayan, sa iarad mo yung kabayaan ko kaari, aturan kabayaan ko kung kabayaan sin Allah Ta'ala. Nabalikan ko tayo mga daara mga Islam. Allah Ta'ala matutumbas sin kakahinang ta. Bang mo iyarat inaturan kabayaan sin Allah, hapag ibadat mo, tumbasan ka sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sa minsan pa rin magbusang bahayang, bang insang bahayang yan, wala niya kada aturan kabayaan sin Allah, sa kabayaan mo kagin iyarat mo, na panayo ka tumbas, pawaran mo kagin, pag-ibadat mo Allah Ta'ala. Sa mabarakala, wala ko nakapagtaat pa Allah, dinyagtaatan mo, hawabaran mo, karna iyagat mo na hadyain kabayaan hawa nafsu mo. Bukun kabayaan sin Tuhan mo na pula. Ang pag-ibadat mo na tayo mamuda ka may isang suway o pagtaat. Ipagyanong pagtaat, aun pangakan.
Magad kau pariindiin ng kabayaan sin Allah Ta'ala kayo. Pabiyalin hantang kabayaan niya pang ibadat amo din agara. Manggaw yagad amo din pagtagon at ta'a. Nagtaat kau kanina. Nagtaat. O di nagtaat, yagad mo yung naturan kabayaan niya. Tapos naagad mo yan, tulad sin Allah Ta'ala kan aflahal mu'minun na nagparuntungan ng mga pariin. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Amuin mga sila bariman, nagsambahayang 5 waktu sarta iban khusyu'. Nagpapatikumo pa Tuhan Rabbul Alamin. Ya aga dinaturan kabayaan sin Allah Ta'ala kanina. Amo yan ito mga palang una araw na isla. O mabaya na yung ibadat mo. Napaamo ang kabayaan sin Allah Ta'ala. Bukod, inari mo nabang mayag kiya tunay ko. In mahal ka, nakasambahayang na ako. Oo, mahal ka, nakasambahayang ka. Sa suway labawon mo, in mahal ka, nakasambahayang ako sarta, na agad ko'y naturan kabayaan ko sintuatura bulan. Sa minsan pa ko sinambahayang wala mo yaman naturan kabayaan sin Allah, di na yan ito magpainda hadarat sa Allah tabaraka wa ta'ala. Kita aniwa matay mo daan ang Islam. Aon kahit sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot na ini supaya biya nagbus mahimati ito. Among makain tao tarikus salana, di na magsasambahayan. Walaw kung ikaw magsasambahayan, bang wala nagkaamuha aturan, mayroon na mahasil na karayawang hadaras ng Allah. Nayaw sabihan ng sin kaiba ng law na may siya yaw ni magtatay mas ibada. Mga imyan saritay mo ni ibada, uy, ay magudara ng Islam. Wala kita imyan ba't kami ini magtatay mas ibada? Sa biyay tatay may nasintuhan na mula lang eh. Sabab na masabihan ini, may gayan, panusin mga washers daw sa bahasa. Mga Facebook. Bang kaburuhan, mamaytasin ka sa mundala, na indangis din komenti putang. Ikaburuhan biyaw nilong na sa kaula-ula, sila magtatay masinipata. Pangunahan nila pa rin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasaali mo yung taulong na mag-ibadat sa atulang kabayaan nila. Asal na kung nagamoy magtataymat, Tuhan na bulalamin na may tayo makialaman pa. Dahil magmudaraw na isla. Makialamin kaburuhan, karena kiyahatihan, kaya papahaman nila, invite asin Tuhan na bulalamin. Amin isang bahayang itay maun, amin isang bahayang di itay maun. So kawajiban sila mamayita, kasupaya sila di mataksil hadlaw na lang. Di makajari in tao, nagahalis in pag-ara, mamagpasad na sadya. Sa paglaw akhirat, aun pag tanya, aun pag asong. Amun ikaw nagapaham sin pag-ara ma. Biyarin lawak, biyarin layo. Sin pagpasampay mo sin ara manuging gago, maun pa mga karotay magmurat. Biyaitan mo na mahain na nga sila wala ng kahati. Sinaturan kawayaan ko. Karena bangkaw, nagduhong-duhong hadari ko, mamay kasing kasabong na alan. Ikaw intak na ansin Allah Ta'ala, dihilan parsiksaan. Karena kaya wajiban kau magpasampay sin kabayan sin Allah Ta'ala. Hanggang na bangin mga ulama na may kasing kasabong na alan, pokoknya tuwat pagkalalamero yung mga ulama, yung mga kaguruhan, di nahadjalaw na himinangsin ka niya. Sasagbutol pa hinangsin ka ibanan. Tayo mahuda araw na Islam. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang-aon kakitaan niya hinangkukon marayaw. Di siya magpasan. Baitaan niya hinang niyang wala nagkaamu, yaw rin nagkaamu. Sa minsan ko nag-ibadat, tayo manghud, bang wala nagkaamu aturan. In ibadat mo rin tayo sinallahu tabaraka wa ta'ala. In mga kafir, yung nag-ibadat na sayaw.
in mga Nasarani ako, in mga Yahudi ako, in mga Buddhist ako. Para kanila nag-ibadat sila. Sa in pang-asuroy, natulan mag-ibadat nila yaon. Diya, mahayaw ng kabayan sintuhan, among tumbasan niya, in jawab di, kung biyahayad ko. Namun kung nag-uulang Muslim, log nga nag-ibadat ako, suway mo rin isang kitaon, bang inibadat mo yan, nakaamo na maarulan kabayan sin Allah sa atin. Sa maamamura mo rin tanto, tumbasan sin Allah, inibadat nakaamo, wala nakaamo. Di at tumbasan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Wala imanin Allah, sambayangan dyan ka mo, okay na. Sa sin Nabi, sallu kama ra'aytumuni usalli. Atulan, awin kaidat ang matay mula agama Islam. On guidelines, tiyak-tiyak mag-ibadah. Hasupaya uniform, awin kami yan, sinabang naman. Inagisin Nabi, sallu, sambahayang kamo, kama ra'aytumuni usalli, biyasin kita niyo kako. Biyasin kita niyo ako, timunay sin sambahayan. Yung kamaksuran ay pagsambahayan ka mo, biyasin hantang pagsambahayan ko. Karena, in pagsambahayan mo, kung biyasin hantang pagsambahayan ko sin Nabi, inyad ko, wala kapaidahan na dalas ng Allah tabaraka wa ta'ala. Bihayan, mga palangungan mulya hawa sa Allah tabaraka wa ta'ala. So, yung mga kauruhan, mamayta sin Nabi. Mabayta sin Allah ta'ala. Bang kumahal, alhamdulillah, bang di, in mahal ka, kaya pasampay, kaya maita. Sin mga tao nakahati, in kamattanan, kasabunalan, kawayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'ziratan ila Rabbina, asupaya makapuas taksil. Hadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala. Sin napasampay na yung kasabunalan, ay simo na siya guraon, udyo-udyoon, bugaon, sin mga jamaa, sin mahal ka, kiyakaitan yung kasabunalan. Sabtan tubang siya, naghunong-hunong hadya, nagduhong-duhong hadya. Hari mabay na sin kasabunalan, adlaw akhirat siya inpukpukan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Sa buming paidda mo na nga, di sin agama, magkori mabay na sin kasabunalan. Bukunin agama, inpanghati, ron hadyawaran mo sa panauhan. Ama di kabayan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Diyan mga tayo mula agama Islam. Sa dumagpos, di ada bos kong kabila, yung kaburuhan ng kasabihaw ni. Ako na mamaytas, yung kasamunala. Yung kamaksuran, mga tayo mula agama Islam. In dabun kamo, sin mga kaburuhan. Magtag-ipon, pagkabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala, aturan sin Allah ta'ala. Kasupaya kita di, makatuloy pabibian sin apinar ka jahanna. Yayad to matay pemuda agama Islam. Di tuod makajari. In ibadat, tiyunay mo, bangwala buon, aturan kabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Sibay sin Tuhan na bulalang ito. Amo pakain tautarin ko sala hindi. Siksaon sin Allah tabaraka wa ta'ala. Walau po intaon magsasambahayan, bukun haaturan, ay huwan na kong kaptangan, lapal, kaptangan, parman sin Tuhan na bulalang ito. Inagin niya, pawailul lil musallin. Narka wail. Amok siyangan sin narka. Kabinsanaan daw sila Allah talaha mga taong magsasambahayan. Ay mula ka may balikan kung ungkap na lang si kaburuan. Ayat galang si Tuhan na bulanan. Fawailul lil musallin alladina hum an salatihim sahun. Narka wail, kabinsanaan ha mga taong magsasambahayan daw si Allah. Hidaso ya Allah. Alladina hum an salatihim sahun. Amuin mga sila magsasambahayan sa pahil-pahil in pagsambahayan nila. Wala piyaamu haaturan kabayaan sin Allah in pag-ibadat nila. So nag-ibadat sila, nagsambahayan sila sa pahil-pahil law sin Allah, fawailul lahum.
Kabinsanaan da kanila. Kabinsanaan da kanila. Dihayan mga tayo muda aram na isa. Kung kita yun, ay naman makialam ka mo. Bagmayan kami na katunay mahalaga, nakatunay na kami. Ay mga aram na Islam. Kaya nasaan si pag-take exam. Kung mahalaga, naka-take ka exam. Sa in mahalaga, naka-take ka sa naka-amoy pag-answer mo. Ba't amoy yan di makapas? Kung mahalaga, naka-take na ka exam, mamaray na yato ko. Nag-take ka exam, naka-amoy in jawab mo habang asumukay mo. Tanong mo, nakatunay na ako sa bayan. Oo, nakatunay ikaw. Sa ipangasa mo, ipagtunay mo ha. Nakaamura ba doon nakabayaan si Allah Tabaraka wa Ta'ala? Asupay tumbasan daw. Bangin jawab nakaamo. Karena si Allah. Murah-murahan tumbasan daw si Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena bangway nakaamo, pahil mo yung pag-ibadat mo, nabibita na si Allah Ta'ala kaya naayat, nasabot ka. Fawailul lil musallin, narkawail ang mga tao magsasambahayan. Sa inkain na nagsambahayan, bukod pagtaak haraakan ha, aturan si Allah sa miyakan hakawayaan niya, tabiyak-yakon, magsambahayang sumo, gimukuha na yung matasuwa. Matasuwa. Bukod ba't nakatog siya nakahalok sa, tabiyaksahan niya na yadto. Karuan bang as-salatu khairu minan nawm, sa inagbangon. Suway ka ari magad hakawayaan niya. Ikata naman kung magsambahayan, suway maangkat na suga sambahayan pa dyan. Ito nga suwi, sinyarad mo yan. Allah Ta'ala to ay ikaw. Sinyarad mo hawa nafsu mo. Kung Allah Tabaraka wa Ta'ala. After ya, matay mo na araw na Islamin at siya po. Pahayan dyan mo mating kita di patan. Sa rabiyan na sila Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bang uno-uno na inahinang muli halun niya ini. Amor sa dikong masan din yan kay Musa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di yan tumagliyo, mga tayo mula ako kaysa. Di ikaw sin Allah Ta'ala lauhan. Di ikaw lauhan, sintuhan mo mula namin. Di inahinang mo. Amor ayat yung masan kay Musa sintuhan mula namin. Wallahi labim, yahayat din aturan kawayaan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Way pag-an niya yan. Way paglaw hadara sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. In taon nakatuntum pa Allah, tuntum na sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. In taon nakalupa pa Allah, lupahon na siya sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. In taon naghinang marayaw ka na sin Allah, tumbasan marayaw sin Allah. In taon naghinang mangi, dimanggal sa rasin to na ulalamin, tumbasan na sin Allah, sin kangi, aning kakalinan niya. Bihayan mga palanguan haarang Islam in kaadilan sa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jaja'a wifaka, tutumbasan jaga atap na sin Allah Ta'ala, iban sin kakahinan, sin ipon niya. Bihayan mga tayo na haarang Islam. Depende na kato, pagbiyani ini kakahinan, kawayaan taliman niya. Sa nabiyakan ko sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Paguling karidaan niya, may kauskawan niya. Wala kita iawang sintuhan na mula namin. Jarahan kau kitab sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, patluman mo pag-araman. Jarahan kau Rasul, pangdik mo kapahaman in panghindo sin kitab sin Allah, Rasulullah SAW, in nagpatarlang kayo. Yay tak kayo, ini aturan kabayaan sin Allah Ta'ala. Ini ibadat kabayaan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini nantah, matuk daguman kita noon pakaridaan kabayaan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukod kabayaan tayo pagkudaan ng Islam. Kabayaan sin Allah. Bang kabayaan sin Allah, ini akan mo ang iuttamon pagtaat. Amin din taat pagyan. Sarda, mabilang siya ibadat. Dahil ibadat, amin din maksud, may takropiapan dari sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maksud sin kabuhi di halun niya mag-ibadat. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala kupiapan dari lang sin Allah. Inbang sa jin, inbang sa manusia. Maksud unubang malainkan in maksud dakula sin Allah. Piapan dari kau. Ya kau ipon sin Allah.
magtag-ipon patuhan na pulaan. At si magtag-ipon, akarunin kabayaan sin Allah, layuan, tangkisan, aniban hingkatan yang langan sin Allah. Amiyad tuwing kamuhi sin Muslim sa mundal patuhan na pulaan. Amiyad tuwing hatihan sin Islam piag-aaramahan ka. Kahaw po ang sin kamaknahan, sin aram piag-aaramahan mo, law sin mga ulama, in pagyanong Islam, al-istislamu lillahi bit-tawhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, wal-bara'atu minasyirki wa ahli. In agama Islam piag-aaramahan mo, amo na in pagmalilla mo, patuhan mo Rabbul Alamin, pagmalilla, pag-surrender, pagkabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Labay rin ha pag-tawhid kung galumin Allah, pag-ibadatan. Amo yan to. In masusin ka mo. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, nanakad ka niya, labay ha pag-ta'at haraakan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Naraak kau sin Allah mag-usaha sa tagyutan ng kau aturan. Bukun katan sin usaha, nakadali usahon sin pariman. Kau sin Allah pag-usaha ka mo, pagkabuyanan ka mo, pagsubi manakibiha. Limutan niyo patbidyo alam. Paglawakan sin najigit sin Allah, sagaw sin Allah, aun yalal ko, aun yaram ko. Bukod ka tayong usahan, nakadali usahon si Pariman. Makadali usahon si Muslim. Kita mo bangin niya, halal, okay, pag-usahan ko. Panghiyaram, minsan tayo kapag daya mo, ayaw ka kumawas, karna minsan ka nagkarayahan. Ingo-go niya, hadlaw akhirat, apinarka jahannam. Ma min lahmin nabata min suhtin, pannaru awlabihi, ang sinabi sallallahu alaihi wasallam, way rin ha mga unod, simulig din ha usaha haram, palain kandang sin nabi, narka kayo, in labi muput sin jasad yan, simulig din ha haram. So kamu isin Muslim, dua na, makad sindaakan, lumayo sindiyanan. Amo yan, tumatay mo daara na Islam. Yan, in kahaw po ang kamaksuan sinara, mamaya kaara na anta. Ang kanalaw sin bahasa, in ara ma Islam, amin aturan sin kamuhi. It's a way of life. Amo yan, inagarunta. Bukunin pagka-Muslim mo, doon na dyan masjid magsambahayan. So ay hadya mawag in Ramadan sa katihawan sin kamuhin wadon niya. Mahapon mahinaat yanin agama Islam niya manaw. So ay hakamuhin mo. Aturan sin kamuhin sin Muslim in agama niya. Aun jari, aun di makajari. Aun hiyalal, aun hiyaram. Ingatain hiyalal, ingatain hiyaram, bat muri marupol. Ano yan, inaramata. In pag-anak asawa mo, in pagkawihanan mo, in profession mo, biyarin ko mag-practice ka niya, aun aturan, aun makajari, aun di makajari. Yayan katan, matay mo na arang na Islam. Pag-iyakat mo yung kabayaan si Allah. Amo yan din pag manila mo ka niya. Amo yan pagdago na istislam mo nila. Amo yan kamaknahan, kamaksuhan sin akamata. Complete submission to the will of Allah. Ang arumin kabayaan sin Allah, bukod kabayaan sin baran mo. Yayan mo tayo mula arang na Islam. So yan to yung pagka-Muslim mo. Kapihawaan sin kabuhi mo. Yan in agama Islam. Sa min agama Islam, bukod hadya tabi ang balik ka mo. Itsuway ko nagsasampahayang ang pagka-Muslim. Ikot ko hiwal mo katanya ni Islam din yung katanya. Sampay ultimo pagsunod lang sin CR, di mo taman ato ba sin Allah Ta'ala. Bangga sunod lang sin Nabi pa CR, bastahay nini, ang pamwinig kang in siki mula wahalong pa CR. Bangwiya ka na ibadat sa tupa Allah Ta'ala. Ibadat. Bangga sunod sin kakaon, in pamun ko sin nga sin Allah Ta'ala. Ini ito mamiyakan ibadat ya ito, amayat bin agama mo. Kung muli na agama Islam, yasin agama sing kaiwanan, suway hadya simbahan, ang pasilaw no. Halam sin agama nila, pagbuwa, way noon na.
Ikita simu dagdahalaw masin hawasin masjid, niya magad kita hakabayaan sin arama Islam siya kaarama. Bihayan natin mula arama Islam. Amin yung pagkala, kulangin makapaham ka niya. Kulangin makapaham ka niya. Hanggang napag-segregator sin kaiba na. Law na diwain yung pag-ibadat, duwain pag-usaha. Banggalang ibadat, na ibadat, ipag-usaha, napala na rolong na. Hanggang hindi mo na harami man halal, usahan nila. Sabi pangarati nila, wayro na aturan sinang pag-usaha, awon gataan. In pagbingit-bingit, in pag-uma, in pag-office, awon gataan aturan. Yung pag sinallahu tabarak wa ta'ala. Amoy din araw matamatay ko na araw na Islam. Murah-murahan. Bang mayan kita ni mahinan, Muslim sa muna ay napakatong sinallahu tabarak wa ta'ala. Amin Muslim in kaptangan ta. Muslim kita hapananong-tanong-ta. Muslim kita hapangad-datanta. Muslim kita hapagdaibay-ta. Muslim kita hapag-muamalat, pagdiri, masing pagkahita. Simu na kafir Muslim. Pang-daibay mo. Ipakita mo yung lingkat sinaaga maroon kayo. Supaya magpain tayong kabuhi mo di hadunya. Labi lo ba, hadlaw ka na ka na. Makat kita haturan kamayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin.